Kajingbam penyang kertong ke People Democratic Front PDF hamau kerwat konstitusi nak kebenta election MLE Arajar Pulai kabenlong hakar penyotrik mentau benai kalah penlong kinongi lambat nong kersan ke PDF Zonal Committee mau kerwat konstitusi bat South West Kasil District bansim ya karai ban ajing kersan no ya ka United Democratic Party UDP. Ya kini kekenuhun lalam khamat do Presiden ke PDF South West Kasil District ubak kentiu nong si bat u Presiden jang Zonal Committee mau kerwat blok ubak Mayantes lengkoi. Lapriang sobha ya kinong yelam bat nong kersan do kertong ke UDP na katai konstitusi ubak ranik ton ling do tongkar ha ke jelang ha ka arteri kulal kot Arajar Pulai ha office trikam jong u ha mau kerwat ha kabala sakhi langru de kirang ba bat nong yelam jong UDP bat kiwi pat. Kisar bantai dor wat yalam mi kilang brot saki jaka krem yalam haki jaka kaplang bejengam ai kendi ki basyam te nakaleng kejonga ngam kwa ban kren sibon te tang kedi ki kitin ki bakhandiat nga ai kulepi ko ki pai ban krisan lek ne hala ki jong ki konsensi hala ki jong ki snong kitau bat te umapis kumba bat kumne banong ba ngadai UPDF ngia krisan lang ngi barane tang kataru kelabeng simnya kalat kelti barna kalian kinong elam kidon hala ki jong ki snong bapling ngem sim dapun tan kita kinong elam reklomba habang idon ngini lek ngini tristom habang ni tristom ngiyo ya kijing job habang ngiyo ya kijing job ngikirmen bang atrana kalian ibaranik in pek but in kemi namta uta ukau sau ubalong sikam ban ya klelang bat ukau yung kasibrini ka UDP kawan kersan bat ilayo ay kajing job bala kani ka kenti ka pamanta inilah yang ka UDP ka PDF kawan kersan kabamut ba nga kermen scam bat chispa ala ka chispa ba ibarini ka kani ka kenti ka pamataro iniyo ka jing job tumi ay ka jing tapti nanta kata kay ka daw ka ba kum ka parti ngiray banjit ya ka UDP banwan kersan ha kani ka kenti habang ipay hakikam kijam kajingroy kajingpar ngalayat keleng ka rikasi jantia kajongi Henry kabang alap sisa tangka mau keluar konstitusi sisa kepala long sisa kata konstitusi kepala iong lut kisurak sisa kata omdai bang akentok omdai bang atok ngalayat baru ki konstitusi apa kami kelea mentah Henry ngalap bahkan mau keluar jengi kalong sisa kamu ke konstitusi kabadon bok nakibadon bok namar ngiyo yau kandidat ubatrai namta ka konstitusi tisaka eipat mentang ngidang ikmilenti ailat ya ulu breu samenta sisin ba unpoi bang unsyong bang hapo assembly unsyong bang sekretariat bat ulu breu umdon kamsyu ban najwat ya ka kamera sitayau si penai tang bandrung sekretariat hendrai ubreu bala dan lupa hakatu ka jaka umdon kamsyu ban lejwat ki kamera hapus sekretariat lane ban ya dil berci ofsar hapus sekretariat nam taban wanra ya ka development apo ka konstitusi hibra kawe tenamar kata ngila donbok bat ngiso donbok cikade ba ngila yo bat ngila don lupa yo bro upalatip nadong sedong nadok ki kendong ki ken surat jung ka sekretariat kat banang jan sekasengi kata ngila nang rehem ngila nang bon singan kat banang jan sekasengi election ngi kemerenti bakadam don syuk ka por bandang kelah ka eg ba kemerenti ke jing kelah kalong tang bag ngin nang klain tang bangin nang kambon kata ka ba kemerenti kum ka parti bat kum ka tim ha ka bangi tre ha ka bangi letre rangkat bat ki pajba rangkat bat ki unit ha ki polling station ki ba per mar kata ko berketui pi kumba pila wan mentang ngila pediang ye pi ngila ito ye pi kum ki nong kersan jongi ngakwa raban kepat je pi ngau bahawan pen ito ye lede haki shnong ke ba pi don ban pen ito ye lede haki para nong kersan jongi kenang ba on ya tip bama piru pila kersan yengi pilawan persingan yengi penyok mensim yengi mata kani janmet onda pilet haki shnong ke jong pi penyok mensim sakit unit jongi haki senong ke jong pi nda ka pi to bangi ro ngilarai kum ka parti PDF bangin kersan lang no ya pi ngin kersan lang no ya kandidat jong ka parti UDP katakan long ke jong ai mensim ke jong perham ya baro ka we ka konstitusi ngidon ke jong ngo thot hateng ha ka ba ki para nong kersan kim ya itu kidon sisa ka ne kersan kepala dap kibala kersan hok yangi
kiwan ya thu tang hanga ban ongin kersian ya pi hasnong pada kim ya thu lani don hate tang haging telot bru ki kersian sisa tambah haging kran pada ki kran na kumne da kumtai kan hadu bakini kinong kersian jungi kim itu bakide kinong kersian ten dal adap election pada kami kajing ya kelumar hakaba om ya itu syu kiwei ki ongi kersian ki tiwei pada jok am kitu kram kersian tengah kwa ba kram makan me kawei kasur ngidon kam ya kajing ya pen itu iwei ya iwei pat kalong kabadai kadika hok kajungi hakaba ngindei ban pen itu ten rada him kwa an pen itu kata kadika hok lajong kata ru ikaba onom don balak ban khang ten re kajing pat jungi pada kalong ban ya syai kabha palat ban pen itu haki para nong kersian kibadon haki shnong ke per haka ba piru pin salek halaki jong ki shnong te sai sin pat nga ai khuble bat nga pediang so bha da ki so e ya pi baro ki pajba ki balawan ban kersian yangi nadu menta ka sengi haka bangin saya ya kini ki sengi ki barangsa ngi khime lenti ya kajing ya shim menta jong pi haki benta ba per Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah